Yesu anawapenda. Yesu ananipenda. Yesu anatupenda sisi sote. Haleluya. Haleluya. Uzuri wa Yesu haangalii namna watu wanavyokuangalia. Uzuri wa Yesu hakutafsiri. Upendo wa Yesu haufananishwi na upendo wa rafiki zetu. Namna Yesu anavyotujali, namna Yesu anavyopanga mipango ili sisi tuokoke, sivyo vile wanadamu wanapanga mipango tuokoke. Namna Yesu anavyosimama na sisi tunapopitia vipindi tofauti tofauti, sivyo vile ambavyo rafiki zetu wanaweza wakasimama na sisi. Marafiki wanaweza wakaanza na maneno mazuri yanayotia moyo, yanayofariji, lakini kuna vipindi utavipitia marafiki wale wale walioleta maneno ya kukufariji wakachoka wakarudi nyuma. Lakini ukiwa na Yesu, Yesu akiwa na wewe, vile vipindi ambavyo rafiki zako wanaweza wakajitenga na wewe, hivyo vipindi Yesu anakukaribia. Jioni ya leo nina habari njema kwa habari ya maisha yako. Jioni ya leo nina habari njema kwa habari ya familia yako. Nina habari njema kwa habari ya nafsi yako. Alikuwepo mtumishi wa Mungu Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtu mfupi. Haleluya. Haleluya. Na Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Sio tu mtoza ushuru, lakini alikuwa ni mkuu miongoni mwa wale watoza ushuru. Kwa hiyo Zakayo kwa kipindi kile alikuwa ni mtu ambaye ana jina. Na Biblia inaendelea kumwelezea Zakayo. Anasema kwamba Zakayo alikuwa pia ni tajiri. Na kwa kipindi kile kama mtu ni tajiri, uwe na uhakika ana dhahabu, ana jumba, ana mashamba, ana biashara. Kwa hali ya kawaida maisha alikuwa ameyapatia, mambo yalikuwa yametiki. Kama alikuwa amesoma na akaajiriwa.